Loved ones are killed, injured, and traumatized as a result of violent crime. We need enforcement, better enforcement. Die EFF het 'n optog na die konstitusionele hof gelei om die vrystelling van die uitspraak van die Pala-Pala-saak te eis. Dit het verband met die omstrede gesteelde dollars by president Cyril Ramaphosa se wilsplaas. We will not allow judiciary to act as if they are above the law. Then he said he put the dollars in the sofa because the safe was not safe. Die waarnemende agent nasionale polisiekommissaris Hilda Sentule die geskoorde polisieminister Sentulu skerp gekritiseer tydens haar getuienis vandag by die Belange Kommissie van ondersoek. Die kommissie ondersoek korrupsie en politieke inmenging in die regstelsel en polisiemag. Sentule sê sy was in die veld geslaan deur die besluit om die taakspan wat politieke boorderondersoek te ontbind. Sy het die besluit as hoogs irrasioneel bestuur dat hy die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris die landlaat in koördinasie in sy besluit aangetrek het. For me, now on hindsight, what became a concern. I think for me it was a Hou je van I het? can't even call it oversight. Dat geil. I think it's actually Ja, is eigenlijk een game. Maar is niet like zo'n